Yang jong ada biman bikai sah ni ha Jasir Sheila kini kesi ngilayo ke training nakalian ke Youth Development Directorate iskoba dulu wena ki norap teng isko dan jumantai ke bakrau ni marba anta maka portalang ni ki jakarep jongi ki sulong tuli adin balanda khed ba ki jakarep ki long tuli ke nakalian jongang iskoba kani kan nong kajing persang yangi kum ki brio ki bandap bat kerkum kajing hikaya bat kum kajing batai ni iskoba ni nong sau marep upan nyarap bat tio kayo kot ki narap bat ngaskau kaju kor ba kabayade kantame bat ki bio fertilizers kitu ki ba kila pengi mene kum sini bangirap kuai tempo orang ta bangirap kayo so maret iso bangila pan increase ke productivity jongki marep jongi dan kalian doang iso banong play ya ka Directorate of Youth Cultivation but ya kan KBK untuk support public support